Kak dođe ta odluka di kao, gle, bit ću pantomimičar, bit ću street performer, bit ću klaun, evo, na kraju dana. Znaš, kako u jednom trenu sam sa sobom, kao da legit, ne kao tu i tamo, nego ti se baš baviš tim, jel, otvorio si sad i obrt, kako si rekao, i ovo. Znači, to je baš tvoja, nazovimo, profesija, ti se baš baviš tim. Prvo, jesi radio... moraš prvo tako krenuti. Ali kako se naučio da napuštem To napraviš. Hvala na odgovoru. Ne, jel kužiš kao ću reći? Totalno te kužim, da. U kojem tijelu života kao kažeš evo to je sad, i kao koji je razlog? Mora biti nešto što te baš ponuka na to, znaš da kao... Mora biti utorak. All in, utorak. ne, zezam se, ali stvarno ću ti odgovoriti da nije odluka, u mom slučaju nije došla, i kako sam pričao s nekim drugim ljudima sličnih vještina, nije došla želim biti. Naravno, sigurno ima i takvih, da, baš probudiš se i želim biti to, nego u mom slučaju stvarno pomalo, to neki potres. Neki potres. Malo nešto se zatreslo, dragi prijatelji. U mom slučaju je stvarno vodilo, jedna stvar je vodila drugoj. Između ostalog pišem memoare, koje ću jednog dana kad budem stari izdat, i nisu zato što mislim da sam ekstremno super pametan i bla bla, nego stvarno je krenulo iz tog što sam shvatio da dosta zaboravljam stvari koje su mi se dobre dogodile, zanimljive, i između ostalog i tekstovi neki koje nešto sanjaš, to je bila neka lajna, kao imat ću to uvijek, kad si već mlađi misliš to i onda vrlo brzo skužiš, ne, tad si ga imao i kad ga nisi zapisao ili sam sebi izrekao, to je to, neće ga biti. Ja sam počeo pisati, počeo sam onda razne stvari u tom istraživati, pisati nešto što zovem dnevnik prakse, doista kako izvedem show, koji su ljudi bili, s čim sam zadovoljan, s čim nisam. Kao da imam stvarno jednom kad dođem nakon 5 godina da vidim da mogu prizvat tu večer što bliže i to uzima puno vremena kad tako pišeš stvarno dnevnik prakse. Drugu stvar onda uz taj dnevnik počelo se vezati naravno i poezija i tekstovi, ali i neke male filozofske neke ideje svjetonadzorske, zašto to radiš, neka propitivanja i sad to raste, imam 3 kofera puna tih zapisa, od možda sam krenuo negdje sa 19 godine, 20, kad sam se stvarno baš dosta promijenio, kad se sve nešto palo što sam do tad znao i ja to zovem izlazak iz nesvjesnog. Kad je ekipa prvi put propala, kad su se neki poženili, kad smo imali i neke loše situacije, znači fizičke neke obračune i to gdje sam baš osjetio stvarno nešto onako iz nekog drugog svijeta, opet ću nazvati to malo tak mističnim, ali da sam osjetio strah u takvoj mjeri da sam rekao nikad više. Ali ne to što je mene neko klepio, to sam isto dobio, vidiš, nos sam tako pričljiv bio i malo onako zajeban. To je bilo čak i okej, dobio sam i baš bilo to dosta jasno, zajebo sam, kužiš i sad je to vuklo negdje drugi, ali to je, ajde, okej. Kao ja sam dosta čist se osjetio. Ali kad sam ja klepio jednog, i to se još ne mogu zaboraviti, taj strah za tog čovjeka je užas. To ne želim više nikad i tad sam rekao, agresija za mene neće više nikad biti odgovor, samo u krajnjem slučaju da stvarno umirem, to je pregrizam vratne žile. Da mi reći, jel možeš odgovoriti na pitanje koje sam... Da, baš tako nekako idem. Ti ideš, vrata, ti su fizičke obračune, kad je bitno kako sam krenuo, stvarno je toliko duboko, baš je duboko toliko da je to bio ne odluka kao iz nekog nedostatka šta da radim, pa mogu bi biti pantomimičar, nego stvarno iz kopanja da stvarno psihički i fizički nekako preživim. Sve se počelo urušavati i stvarno nisam dobivao odgovore od onog da bi trebao završiti neku školu. Ja sam išao u trgovačku školu kao dosta loš učenik pa se ne možeš upisati negdje kao, kažu, inteligentan, ali ne prati na satu, radi probleme i tako dalje.
Od tih momenata gdje je onda jedna od učiteljica skužila da imam crtu za pisanje, pa me je prvi put dala mi neko mjesto. Ja mislim da je to moment koji me već prema izvođenju vodio. I takvi ljudi su me pomalo, kao što sam ti ispričao onu priču prije, su me zvali budi klaun, da ne počnemo biti klauni na tom showu i klinci nas vole i nastavimo. Pa me jedan tip koji me vidio kad se valjam po podu sa bijelim licem u ksetu i MC-am te neke čudnovate tekstove, kao ti dosta dobro tijelom barataš, jesi ti kad radio pantomimu? Kao pa ne, nisam. Pa znaš njemi filmovi, Chaplin, Keaton, pa znam, ali kao, pa Dan grada i Kutine, isto mi je bila, 100 eura tad, jebena lova, da budeš baš klasični pantomimičar. Ja pa ne znam, ili bi ja to mogao? Da, mogao biti to. I ja pristanem i tad postanem pantomimičar. I se vidim na fotkama, vidim ljude da dobro reagiraju. Svidjeti se ono šta vidiš. Da, oni me odmah zovu na nekakav drugi nastup i ja kao, ok, idem tim putem. Takvi, da ti baš sad skratim sve ovo dugo, ali takvi pozivi... A ovo je skraćena verzija. Ovo je skraćena, sad ide skraćena, bila je jedan dugi intro. Hvala ti. Slušanjem ljudi, njihovih poziva, koji se onda sklope sa mojom idejom, ja bi nastupao, ne zovu me za to što bi ja, ali me zovu negdje blisko